kurungi twakutangirira eshaha neza AGACENCWIRE ebiro by'okwezi byabe 28 ukwezi no ku11 omwaka ne 2025 Serena Nuwamanya ninyenda bene kutwara mu AGACENCWIRE ne Lois Gava ntuza kwakira emitwe y'amakuru kuturagarce twije n'amakuru ombwejwire. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tumusanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalne 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundo ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. AGACENCWIRE kireki President Museveni asibiro mu rukazo yaraganise okukora enguuto no kubaisya mizi marungi. Abasiramu bahebwa sente miliyoni 250 ezi President Museveni yabaraganise omurembarra. Kama wetu President wa Uganda omukundwa yabasa kukiriza ekiyaraganise. Aba human rights babugineho abibyo kwerinda omuhuru yo kwenda ngo habe hakaruru ko businje omuru bushenge. Okabina no mujunano zubwa okujangu yes bintu kutera karu hakuwa agenda wakatero. Tongera kwakira ogondo murundi AGACENCWIRE ombwejwire hariho rukwetombwetera ofisi ya RDC hamwe n'ekitongole kya polisi omuri banda agumize ngo nibenegeza obushuma bwente. Joseph Tibenderana nagambwa ngwente ziziri kwingana 68 zikibwa hamwe n'entama kandi bwanyuma bo kuziba kuba kwasirwe ngo polisi yija yabarekura bwanyuma yo kuherezayo ekituga. Joseph Tibenderana okurwa mu district ya Kitagwenda no warkwetombwitira office ya RDC hamwe na polisi nagamba ngo bakamwiba hwente ze68 hamwe na n'entama 31 ezabire na risi zo muri Kagango ya kabiri kabare omuri bisheshe hatechembibi abantu abanasangire n'ente zanje mu mafamu gabo hariho umusijana bamweta mpeyirwe ari omuchwe kamba chita kanchikole hariho ndizo bamweta Edmond ari Kitagwenda katwa amukwasire ntwire polisi bakamukwata nente yanje yagira tabo tubende kibakumanyisa kandi RDPC teyinde kibakuza gukora ki ekibakuza gukora aba polisi baragayo na manager yari yo mufamu agizire ngwenta akajuguru mu katali kuriya Edmond polisi nawe yamukwata akujya ngwenta akazuguru mu katali bambuza ebare bwaguriro hente birinka ebarta babini ahante 68 hamwe na n'entama 31 oguhata kasigaza amashano gwari kurebaho bitunagira ngo obushumo ubu bukenegeze bwa manager oyabire nakozesa kabashikiri banda polisi yabahereza bond abana kwasire nente zanje nkandi yo mu office ya State Anthony Heiza Deputy Assistant RDC na OCCID na Fairo na TPC bazomo office ya State Anthony kabarjiro mu office ya State Anthony bagenda abasangirwe beinente baba habonde basohora Kumkenyimo kana kwatagana na manager kan manage ebyinji byona kana yimarira so ya munjwekere twaguma twatagana so nyewente zina herchere kujura wente kishatu omukwa nkomukwa mushanju nkomukwa mushanju nkomwe naro kwa munana oguyayete renduro wa President Museveni aha ofisi na nena kunyinji
mbwino wechitinisa president atuyambe nyowe saheza handa stress ne yo kunyita ente zanje nkaga na munana bazituwe yiro murundi gumwe ugafodi nembanza centenary nembanza sakoni zimbanza hati ndiyo mabanza ga miliyoni igana 3 chonka ba police bari yo mukurira ha sente zanje nole kuroto musoma wento wunsanjire nenti ukateka ateine exhibits nuwo ukateko mukoti nka TV West twagezaho kushikira omugambirizo wa polisi omuchange cya Rwizo kugamba habushuma bw'amatungo burengeserize hamwe na n'umushango gwatubenderana bitu nawe tatunjire birukwetenjesa. Computer has issues, kind of some delays, but they are trying to fix it. Fix it now, we'll be able to get those statistics today. If they can't, then it will be very hard. They are on the computer. They are trying to fix it. It has some issues. I'll try to get in touch with the DPC, but it's not picking. You know, we're in a busy season. We're organizing for the presidents. Most of them are in above meetings and what, organizing venues and all that. We RDC Godfrey Mbetejerize nagamba ngo namazima omushijo gwakibwa bitu abare kwirwe tikirukumanyisa ngo mushango gukahendera konka icyo mugishamuruje okucondozo gwe kuruhano kugira ngo umushuma number 1 ni manager we kandi manager wawe ni kwano yesiga kandi yagaraka yakwiba ko kumukwata bashimikana izo bujozi ubukubanza abandi abo kugira ngo bakabakwata binente bayamba ukureba umushuma noha wagira umciraro cyatirana akiba menteje akajuguza bambetiriza akajuguza mu bidaya akajuguza Timothy amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe webale Timothy Mushabe abebembezi ba district ya Mitoma basimire amahiga UPDF akubasa kuza kubakorera urutindo urutwirere baberire ekizibu okutunguza gukora urutindo kwishyurwa abebembezi batari bamwe na bamwe abarimo Brigadier General Joyce Biryabarema hamwe na Kano Samo Ntambire kandi oru nuruza kwezaho miliyoni 16 urutindo rw'akanyabuhanga nirwatanise gombora ya Mutarane ya Kabira umuruhinda South kandi niruza kombe kwa sente zo 16 uko mushaho y'amahiga UPDF because tushemerire kwija abantu mwaba mwineki ebisubu nkebye so wareba ntukoresha umanye ngo naco cyo munsi function za UPDF so it is under our mandate akabudgetinga miliyoni 16 n'umutwaro kinana ninjira UPDF yatereza miliyoni 15 yajatirisha kugeza urutindo kuza kurukora na miliyoni 10 zita nzo kuri jo tubensita ibintu temporary ago byabe biryo region tegeza batizi abo kujyana n'inzi kandi yenda kusima UPDF kureba ngo tutekatekireho yatuhasente kandi byo neza ko rumurimo abatura barukore sortindoro bashaka kwasaba UPDF ko rumurumugu gwaba gwatandikire okugira ngo rurakekwa abgarohanga nihanga gitu just supervisor. I'm not happy shanga chairman wa district no chairman wa works kandi chintu echo indi chikora n'umuntu bifra abuko bano toko basagambura umuntu aharwesho ibigambo abanyamutoma tubikwisha kutombeka tubikwisha kutombeka no bohereza omuri twabaronda mu bwebembeza mureke tureke kuvaronda mwashaya muheru ufuku abantu muberawo mulabe ekyetaaga okwongerayo oba jjinja lireete bana nyini mufu yakwata wakola ki awunya ate kwatiraako siki umugandi makuru minisitiri by'ubwiga bw'umwitaka n'amashanyarazi Rusinankabirwa atungwizaho amashanyarazi go kuto mu factory y'amajani omuri Mpungu mu district ya Kanungu factory G ekafemya ketane nyuma abo kubura amashanyarazi ecyarugirire hebyo mu kucereba sa agenda kusa today tuzimba substation
substation enene ekabale erina dedicated lines enegenda muko enegenda kusupplyinga wano enegenda ekizibu ky'amasanyalaze wano twakikutula ebitundu 8 ku 10. nankabirwa ahigira bebembezo ku rugo muhundano no kwebaganisamu kureka bakorera entunguka ebintu byenasanga babisaka mubebuzako ababatemezi Western Nile yonna yali connected to national grid. Western Nile bakazatala bagenda basanyalaze bamuteeka ku nninga yagira ngu ndikwenda kukoza twine Uganda mining in Uganda national mining company the man called Ashoka had come. We had with a bit of energy, we had made a memorandum to have 100 people per year under social corporate responsibility of the degrees asaya. Omukoro gugukira bebemeze batari bamwe na bamwe kandi bagambira bizibu ebikuteganisa district ya Kanungu. Ya energy okuranga abantu bitu batunga amashanyarazi aga kandi gaza no mu byaro bitu okeza abantu bitu mu kwasi tusibe kasuri ya Kanungu kubatera mu ngaro mnonga agomba no mu Government ekatongoza factory imyaka 5 nyuma kunkikija yafa bwanyuma yo kubura amashanyarazi gasha kwa Beni Muhozi na Weather Wilfred. Mwebade abanyamakuru betu kagumwe amiringo ekubanira obusinje omukarura karakwija akachiko akarubanira obugabe bw'abantaka Uganda Human Rights Commission harjereka higa abakuru amtendera yo no mwihanga okureba ngo haba hakaruru ko businje akomwako gurukwija. Omushomo gwitabirwa n'abakachiko k'eby'ubururu ebitongo bitari bya gavumenti abanyadini abobukama bwa toro abebyo kwerinda n'abanyamakuru genda muhora genda abantu kugeza mu rwabo no kora kuraba yegondeza mugabe bwabo n'abantu bano nabo abatubaliza nabo n'abantu batusabira bagenda nabo bigeze twena buri kene kubotundira na kwatera genda no yegesa omuntu on civic education ya buli omu. Then to the candidates, abantu tabisindi. Mimi kubasaba musigale ha guidelines. Mutaruga guidelines zitwabahiri, mwegendezerezo kuchwa amateka, kutera campaigns zekiro, kubaza ibigambo ebitahikire, kubaza inciting violence, kubaza ibigambo bikuletereza abantu akiro, byegendesereze, kugulira abakomi. Omurukiko abebitongore bitari bya gavumenti hamwe n'abanyadini nabo bashabira bebyo kwerinda okuba bubutinganiza. Itenke bitongole bitari bya gavumenti twakwegombere omukasumi kano noko yongera kw'icyo bururu hoyire habeho obusinge twakwetagira byo kwerinda yeri hanga polisi abenkomo n'ebitongole bindi kuko mulimo kulinda obusinge kulinda abantu n'ebintu byabo baito obumu abamu halibo usanga nabo betabire omulingo gukoza kuranganiza abantu omulingo guko iyo nko mukristaye iyo nko mwana wa ruhanga nyakuya hego obumezi kikuru muno politics nizija nzirabaho kandi season yazo nija kuwaho actually after Feb yokuza kampaga kwa maliyo kwa kampaguru but we have to live a life binokomera nabo tukoza kwasaba especially kati bitas council mukabana ba ruhanga leka tulinde teka tulinde obusinge kanturole mutwara mukasume kanu twerinzire ekitukusaba abantu okira muno abantu abesimbe kikalo kikyo wesimbiro ko tukusaba iraniza obe muntu wose and two mugamena ba agents banyu ntingi kiti kitu ngo besanga inyo timukurwana bete ba agents banyu bakurwana mubagambe kintu kikuru muno kiri kumalira karu ombusingi okutera karuru ko bwa president hamwe n'abamemba ba parliament nokwe 2015 kwezi ko kubanza umwaka gurukwisha umuganda bari kwemera bigombe byogutegeje mu cyanga cya Bunyoro nabajunana kachiko kebyo bururu kuguma batari kufayo na munonga babana baremese bwo kuronda karuru k'abantu aba bakwatire bendera. Security agencies ni kira kolera SIDM rundi nizigwa urubege rundi nizikora kiye kubira haliyo kira kusangira obwiro obumu
opposition wena baba ine nkarari oba meeting security ekira okulemesa neteka hembera kurora abantu baye harahare zabo opposition okuhereza abantu exhibiting the ethical principles of journalism kandi baine obwesimbu bw'amani without being intimidated. So as the opposition we have seen instances where we have been blocked from campaigning. For example, here in Kagadi, the security disorganized us. SP Robert Cesaru umuhwezo w'urukorera polisi omucyanga cya Albert ine y'amashuma nagira nka polisi nabo bariyo bakorekera kubasika okureba ngo bataho buri yo kurinda obugabe bw'abantu mburubu. We are also not seated in promoting and protecting human rights in elections, but the Uganda Police Force, which is a lead agency. I have read so much of the Uganda Police Force because it is a lead agency, and we are answering any mistakes that are done by individuals in an operation in regard to the elections and any other operations in nature. And in this pre-election period, we would like to ensure that the following rights are realized. Freedom of speech. If you don't allow candidates to speak, then people will not determine meaningfully who should be their leader on the 15th of January. Therefore, freedom of speech is very, very important right now. So, as the Uganda Human Rights Commission, we are established by the Constitution of the Republic of Uganda to protect and promote rights. And we do that in quite a number of ways. We do that through complaints management. We receive, investigate, and resolve. Omutwe gw'ekiganiro eki gubire guri okutebekana obururu bw'obusinge kandi obwabona omwaka gw'2026 omukyanga kya Bunyoro. Togedde nnyo ku voter education ba stakeholders babaddemu ab'ebibiina ab'ebitongole ebirala bya gavumenti ebikwatagana n'ebyokulonda kituyamba nti bajja kubulira abantu okulonda kutandika ddi kutambula kutya bakubiza abantu okubeerawo bakubiza abantu okukwasiza empisa kwegamba batuyambako okunyonyola abantu n'olwekyo obuvuyo bwali baddewo mu kulonda ne bukendeera. Gashakwa Thomas Tumwebaze na Daniel Bingana. Mwebare abanyamakuru bitwaza kumuraho nitugaruka. Agarukurataho President Museveni ashabira abanyatungamo okutamana hantasya y'amakagabo. Abanyatungamo bagiye ubuki muri mu kibuga ikibiga naragura. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put out your red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bamureba muri Mbarara City. Ayi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda kumurembe nebindi. Bineana chamushanere kutandika shamukaga zihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande chokunywa nikijandiraho. Hey, manyabino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms is self contained DSTV. Security rije kandi parking ne marira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera no tumishanje mwenda 18 58 38 ninga no tumishanje no tumukaga 36 36 36.
kubujwire je turkwetaga no gamba aba original garments bari impinduko mu kujwara nibajwiye kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe izimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za kajoya denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija inkito zanye nunji ezi original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza room namba ya kana notumshanju munani ibiri emwe mshanju mukaga note na notumshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuletea Steramo Champagne kwa fermented beverage 2025 Echirukuiza kwata hasile higuru okumara ibiro bishatu 2012 by'ukwezi kwa 2025 chenjo cyo chai 2025 by'ukwezi kwa 11 chege gumu chai 2016 by'ukwezi kwa 11 mubendo mu chai udaferwe besongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutahamane ngumishalo kandi no kunza chipaya mpengo ni drinka udaferwe kwa ngwembo ngasola pano ebeteje ya Christmas amasimu t-shirts engofida drink ente aprons Steramo Champagne fermented beverage 2025 kandi bashora ba interiors and designing hardware abantu bagafuruba interior designing uburengero w'izoba orino yombeka ningano z'amakagawe hoteli amashomero ningashi business yawe staya iro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura burayi sinzo murimbe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na mirrors shower mixers jacuzzi z'umulembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushura nabashango muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahira esu no tushanju ibiri ananibi abana mushanju chendanisha Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Abacent na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano okozesa Abacent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumene kahumuraje izoba rion Abacent na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Abacent na Fresh Up dero oyonjera kushekomba ntotira kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangarion Abacent na Fresh Up nigomba zgonka ogwo kurinda mino gitu manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagire kamasitakize DJ atuna na wedding byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbo cyabo pesi yo ndesente ko katanywira mbo yuchechere teganisa wenda ngende mbogo yoka oyine mbogo kana aba murugi ayibambere korera ayimuka mawanje okagaruka meshara zanje Noireji Jemara Ligogo Country Hotel and Cultural Center umwanya muza kujya highway okutunja cyamashana no kwega mama ebirabi namwe ku 12 shemererwa by'inshokoro bya Nohire omutezi wa saxophone hamwe n'umuziki gwa DJ Hardboy aha Nohire ijoga shura nabeka yawe obwe hariho live band n'aba DJs abakabi ebirabi na makaga boxing day nigo Kids Festival Family Day izoba ry'abana kushaya bakazana n'abanyabuzane n'abanyamikago rero kusibura mwaka twegitebera chimo byo ku 12 ahubwo izoba gegenzagwa otebigo fireworks hamwe n'abesho muzagenzagwa rero twacamo mwaka 2022 makaga mu style achibaza mwaka kwatomanya hati rero tumshanje mukaga nshanju nibi 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitaryewa ebyo biro bikubira kwe Christmas kunyagura development sako yakuretera ishitereke nyamurungi ari buri bamwarije kwambura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na
bishatu byo ku 12 2025 oteyeyo rero cyakomeje ukutamukaza no kukangura ebirabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 n'eshweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshweka notungo mchira kukangura wasavinga emitwara 5 n'emigabo emitwara 5 notungo mchira kukangura wasavinga emitwara 25 n'emigabo emitwara 25 notungo mchira kukangura nkoko chikani omucheri emigabo za boda boda, diary, school fees, agriculture, emergency, home improvement, what harvest, commercial loans, nibashanganya kasharu, bunyarugura head office, kandi bine branch chambra, Chitagwenda, Ibanda Kagongo, Kasese Katungu. Echo chikulechi yetungire Altar Wine ya St. Peter's. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine niyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanyebera kuchiraho tera no mshanje mukaga note ina itano narishi note mshanje ibiri mukaga mshanje itano ina emwe. Pays recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjira kumanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka kali miliyoni 2.9 mega discount byona biwire visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation tours check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabo gona esimu note mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina note rukumi okumaka kwa 2025 Christmas reke kujendekereje wowe no kubikana ruhira mereni ya musako reba sako yagaruka yabiruka mwena ba customers bayo mwene yaba leta ntibayeta Christmas bonanza aho uri kubika mitwari 10 okugata kumarira bikuryona ugakungira cyaba kubikuka ari mukamasimu ebavu isabuni n'ibindi mwinji icyo bakora kwena ngo bashamaze mwena ubwatari yagamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Katumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ubwingi bwa sente zorabike ku rugano twari 10 kugarura higuru nibwo bahango bwacira becora atunje kandi sente maze cyazawe ngaburi ubu ndo baraza kugura account na no kurya loan ucaje no muri kwa sente ingire toya kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakaga Agaraji Street no bashanga Makanising Street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotiles nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okuruga on Typhoid Kenya na China Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusaba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eriho kwashika showroom yawe yahawe house ebintu byona no butandu bata mu namakuru President Museveni obwerukshera Karuru om district ya Kazo yabashaba okumushajika abase kongera okutungura ihanga oku yabaraganise nguto yakoransi ya Kazo urumkoma ogumiza mu cegegwa nuko President Yoweri Kaguta Museveni yakirwa abantu binji munonga akuronda Karuru omu district ya Kazo Kazo President Museveni yabashaba obushagiki okuba
kubasa kongera intunguka kandi ubona yabaraga nso kwakora n'imbuto ya kolas yakazobe mukoma okuzacegegwa General Museveni yagambira abanyakazi kutamanantasa y'amaka okuciro kwirukangana baronde emirimo kandi ogu yabaraganisa no kubahereza amizi marungi orumukuru w'entebe ya NRM bwakazo Wilson Nkija niwe yaje ekiro rubazu rwa district kandi ogu yashaba president okutungura ibarura akazo Excellency ebyo naruto kuchara ntweshunga ko abantu beshunga ko twakureba ungana tumanya Shaka kitu chomere ntwenda mwezi kwaga timo katongezwa bya myaka yiga kana wa development hacho konte zero crossing ro mfamu yondijo excellency so access you that make money kadao techo ntweke na mwezi abo program katonga John Nasasra nawe yasima mukuru w'ihanga abo kutungura ebyo bwegese kandi hamwe n'entura y'abantu kandi no kurinda obusinge Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the Chairman of the mighty NRM, and now our presidential flag bearer. The second Vice Chairperson of NRM, and also the Speaker of Parliament, the Deputy Speaker of Parliament, I don't know whether my son-in-law or my brother-in-law, Todong, honorable ministers, religious leaders, local leaders, mugumire munonga, mugumire kimwe, mwebale kuja. President Yoweri Kaguta Museveni yashaba abantu kutega n'ibendera ya NRM akaruru gashaka Richard Nahabwe omurikazo. Webale Richard Nahabwe. President Yoweri Museveni ashabira abantu bantungamo okongera amane hakutungura entata y'amakagabo. Museveni abire nasherura obushagici achecha cha Mate Secondary School omuri ntungamo municipality. Emkunyanja y'abantu nibo beshiracha ikishomero rya Chamate Secondary School okwakira President Museveni obwari kuronda karuro mu district ya Ntungamo. President Museveni abirashendekerezibwa mukazi wa Janet Museveni ayakirwa hagati ya kar na mashemererwa. Mumpurira abanyantungamo twena twatandikira izoba campaign kandi 2099 this time round for the presidential candidate. Omukugamba kwe President Yoweri Museveni ashabira abanyantungamo kutamana hakora entunguka na no konjera entasiya y'amakagabo. Abanyantungamo bagifumu muri mu kibuga likiga kuko benetse zawe 10 mu kibuga umufumu cyangwa ati program yo kubiga tunga aborekere kamp
amazi mwezezi kumezi no mu kibuga abo kwezi zinazerebe n'abagana bari kugira ngo barabe ko mwana ubona wazere mwana uriyo utakazere to kumanya President Museveni agambira abanyayuganda ngo amanu bagate ahabyo buhinje n'uburisa kandi abahirana n'amagezi ago kwiterera bihingwa byabo bazi nabanisha mu fayiro nari bagashyire hamaze amagomero nyingi kongesho k'empango undi amezi ukongera amezi gukunywa ntwendera amezi agukushikera ebihingirwe. President Museveni ayonjire ayahananjiriza abanyantungamo okureba ngo barwanasana n'uruma kagabo ubu government rukora habuherezo bunde nkenguto amashanyarazi amarwaro hamwe na nebindi atekeki ecyantungamo rukungiri engotege kuzire nibaza kugiga kamu ekituru kwenda ngo atandikireho ekikuru twatamwira karuru kandi akunga nza kumuhereza almost 90% na miss omuri actually general omuri ntunga muyonje ngoze abuteki hembe okureba ngu nareba aba miss najya ngo batestinge sauce eri kubasa kusapurayinga miss gakayikabura hamwe kina konje ngo ndafite amamani ejo kubanza ba bitaba butiri kuza kuhereza karuru bine kutamamani okubasa kukozesa President Museveni bakareka musya bobonka bakagumane bazahagura undi ni bareba abantu bakamaye by'abantu bari kwetaba bakabito mu parliament abo kubisa president bakabisa President Museveni nakomeza mu kushera karuro mu canga cha Ankole kandi nyencha kare naija kusiba mu district ya Ibanda hamwe nabo hweju ahabwa TV West and area Saratugusa. Webare Elias Rutugusa Minisita w'Ubwegese n'Emtsano owaharurengo rw'amatendekera gahiguro Kristo Muyingo yarabura abeji baza University Mwihanga ngutine ekiro barukubasa koraje baba batine mico mirunje. Minisita Muyingo ubutumwa bwe bwamushomerwa Commissioner w'amatendekero agahiguro Ancient National Council for Higher Education kandi ubu yabayankoro ubwo kujwe kabeje rushanju na mwenda ahitendeje rya Ankole Western University Kabwohe omurishema arigiba Ankole Western University baba bahendera amashomo gatari gamwe na gamwe graduating class of 2025 is not only for your own benefit, it is for the service to others. Go and be useful. Go and make things better. Your character should be evidence of increase in quality and quantity. abebembezi b'itendekereri bahamizihanga kwabeje bona abashohora batendekerweje kandi babahiga ubutafimituma bakababusha. The world you are entering is complex, but you have been nurtured within a strong community here at Ankole Western University, one that promotes trust, honesty, and integrity. Strategic involvement partners strengthen our academic and research networks. This commitment is evidenced by the presence of the two highly seasoned professors from the University of Ghana here with us today. Itendekere rya Ankole Western University erizo batongozaho omukago gwabo n'itendekere rya University of Ghana aho abeje bamatendekeraga barije kwanda bakora kimwe na munongo mbya research no byo hinje no burisa
The degree you hold is not just a certificate, it is a responsibility to serve society. As I will quote the chair, sir, education without character is like a body without a soul. abeja barukurenga 5 n'omwe bajwara masters degree rero barukurenga muri nkaga nabo batunga amabaruha omuri za degree kandi bamwe mbo twagambaho nabo basima mu kamaruhanga. Gasha kwa Mike atwachire. Mike atwachire twaza kumuraho nitugaruka. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent kebindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa achombe ko echa Central Market room nambi 17 Mbaguta Street City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga 55 chena ngenda ananina tina events nito twanko muri burengero izoba abino buhereza bw'umurembe. Kwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kubasya icaka toki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kenya mutindo katoki ne chama chayo muhute katoki yenya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hango ne kugwa kabiri Limited. Utaka ikize myaka 18 otanywaho norondo mwanya aho bugwaje buri kubwabwana umtindo twakwakira hari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mtindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking marira kandi rinze rweje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens za mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugutorwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ni 2 5 Musego abadomo rwa Katoli kundongozi na nanywedde kanu ka Luvera Chauda kino kikaji cha feke nyingi kati yabuge okododa kololo okochungu kakwata kanu Muzekano bakayita batya pineapple Chauda drink kakamudwa munanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende kulabika kiga bangambye mu birimo nafunafuka kiga talina manyi kakiga bangambye tolina manyi naye nefuno wa manyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa ubutamu Wanyataka nishamia kama horo
wa complete medical clinic kazo nyenda kusima ubuheza bwa Fresh Solar Uganda ite tukuza kutandika kozesa Fresh Solar Uganda tukagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugari gabone agenda bwa yesebyoma konka kurugana ingikozesa machine zanjye nyenda bazona zije kurinderije ababire bakwizanimba koraho so ni cyabantu riyari mugumizemo ubuhereza mutereze mweniwe wa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara abugabusha free ebero kushira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 yabusha iwo turanoteganisa ubw'abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo maju ezo mubanka kamera ziri kozesa soda kamera zahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratereza ekiruka cyawe kachaba kibirwe okwenda ngomanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo maju obwoma bwahanyiki obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe nari business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubajurwa kizimbe cyabire kigogo west aha high street ninga tera noti 12 nkaga nina anana mwenda ninga not ina 85 ananina ananemwe not mushanju noburi n'amantu kushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganusibwa urikoze simu yawe yimata star imwe mukagitano star inahash ninga shigo scanning code downloadinga momo app obaze kushashura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinshi munonga chorobi kandi nikiyambo kashisha bwire iwe ya simu yawe woshashule ejo niyo momo amana garu kuretera kuchiraho buri kiroto ni kitandika cye cyangwa rwagati ni cyetagisha abanywani ogwe ni shukusako abehireyo ukwikiriza ibigenerwa byawe kurabira umukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institution accounts ubona wenda commercial school fees ezobuhinji no burisa boda land title chapa ninga express omushahabiri ni zonka amagoba agari kubashyira byomwe tayira amataji gate a head office Chishabya Shuku Town Council rwanya mukinya branch Kagohe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara Arentare road na Nyakarama outreach tera star bibiri kirana nina emwe hash okozesa ohereza uga mobile banking tera note mushanje mukaga ananishatu 18 atano na mwenda olina omutwe oguluma emimire egiruma ebinywa amanyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process, from the roastery to your cup, with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. obwengula bulabika obulungi okutuukiragala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk nayo asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru, ne Global Matte owazi siringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa ari Women's Wear Point amakakukunyirira emishono hamwe no kwikirizamo nitukuretera omushono gwabura umukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nkaso silk chiffon imyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda n'aha mukoro na bags ezo kwihayo style yawe obubijwire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'icyombeko ekya Hosma Ruma Abernina tukunyirize Christmas age ebirukuchaho tera not mshanje 58 16 kinana not mnana Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. wakozesa momo n'ubundi n'abantu kukushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa urikoze simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ninga shiko scanning code kudownloadinga momo app ubaza kushura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinshi munonga chorobi kandi nikiyambo butashisha bwire iwe yihaye simu yawe woshashure ejo niyo momo amana gari kuretera kuciraho. And win by drinking 300 ml Mirinda Pepsi 7 Mountain Dew or Everbase. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. ab'ekitongole ekirikurinda n'okurwanira obugabe bw'abantu ekya Human Rights Commission kibugwineho ebitongole bitari bimwe na bimwe okureba uko bakubasa kugira campaign z'obusinge hamwe no kugira akaroro ak'obusinge. omushomo gubire gutebekanisibwe ekitongole ekirikuranira okurinda obugabe bw'abantu ekya Uganda Human Rights Commission kandi gubire gugenderire kutema empenda okwihanga ryakubasa kugira akaroro karungi. Icyo kubanza kumenya mu bintu obugabe bwo kutera akaroro okabina n'orujunano zivuga ko kugira ngo yes ibintu kutera akaroro kako agenda wakaterota akaruru wakatera kaba kihorere kandi abantu ntibakimanya ngo bintu kutera akaruru ntibamenya birungi byo kutera akaruru akuba atkobona buri constitution nehereza abantu amani kugira babona bebembeze. SP Godfrey Achirira or RPC wabshenyi nagira ngo bonka bibyo kwerinda tebarukwija kwikiriza muntu wena okureta hakaviyo omubwire bwo kutera akaruru. Specifically abalonzi balina okumakinga sure nti mu kiseera ekyokulonda bagende buli omu aveeyo agende exercising role eyo eddembe ly'okulonda naye kyetutajja kukkiriza nti bw'omala okulonda ate gwe oyagala kukola obutabanguko
okunoona oba okuleeta situation egenda okulemesa abalala okulonda. So ekyo tujja kikiriza nga poliisi nonga omulimo kutukora kureba ngu akaruru kaba kihorere twatanisa n'aba security agencies nibo ba polisi nibo UPDF n'aba disos mwe n'aba RPCs abantu bari mu campaigns twakosa rurimo rubi abantu twabintimidatinga abantu babatinatisa twabanyagana n'abarungi twahereza ubugabe bw'abandi ikitinzi abitabira umushomogu nabo bahireye intekateka yabo bavanga kuza katera so twine kurebuka ngo abantu binji bije afitira karura bo kuba karunka kabo hemu mu myaka itanu so ko gumka utakatire ato babaye heno ati abantu baparticipate mu kuronda bembezi ku rugayo si wanu kuza president yo botali involved hadi yotanaka kuyomba ngo bakakwabe bembezo babo kuba ubwo katera toragireyo n'obujonanizi bwa buri muntu wena okureba ngu yarinda obusinge na munonga omu sizoni y'obururu eitoromo omugandi harikuburayo ebiro bibiri President Yoweri Museveni okora oruterane rw'okushera obushaki omu banyambarara ekigobe kye kyakwatire ebendera ekya NRM kyakira abahagizi ba NUPO abarikurenga 30 ababegisereho omukoro gubireho nyamwebazyo ahari Igongo Culture Center Hotel omurubi harwe kandi gubire bembirwe Dr. James Tweheyo coordinator wa NRM omukushera karuru ahabwe cyange cya ankore yenda kwebaza aba babiri besibira kandi nimuje kutugambira yaba muyikiriza gutwara cyabo Dr. Twaje twaje ibintu by'amateka n'ibindi ukutura twaje kandi no kuturagenda hamwe kagenda nkabanzura jeburi ubwera ryakwanje abantu kabegisira hari NRM babire bembirwe Peter Mpaka obira yesimbireho bita karekura okwatira ikigombe cyane opebendera ahabwo munyishengero wambarwa City North itwe ababire bari umukibina cya National Unity Platform tukumugolayizinga kandi tukuronda karuru ekibina ekya National Resistance Movement cyatwakira umutongore abami babacyo kandi twikirize hataro kakigwa kona kugenda tukamugolayizinga akaruruka President Yoweri Museveni cyangire NRM kabandani nimwe bintu byayinteganisa. For example NRM ngataka nirete kintu ekiretira abantu abanyarwanda koko sanga nk'abantu abahansi kubona kitanda odine sente cyo kutaho umubiri wawe noshangamo intumbi odine sente zo kuronda katanda hariya hansi abantu bo kumureberera buri kimwe ni sente okureba umushahara buri kimwe cyona kikaba cyo sente ekinde emishoro kabe emishoro noyombeka kariya mukaba hariya bijana benda ngo babireke politics bagira ngo is no permanent enemy neither a permanent friend konkecho kubanchi babita interest twene turukunuya ninga shichi bina cha ina ni tutoke kandi cyo kumanya buri umwena ena ari mu kata ku environment yo kugira ngo buri umwena azemu atabana koreki Mbarwa City na Mbarwa District baryo mukwetebekanisiza okwakira President Museveni aharwo kubanza orwesabite rukwija ahacaye cya Boma ndi Edwin Ram na Susan Charsima bare abanyamakuru bitunza gumisa n'amakuru agebye omisane pakeza Uganda Premier League yazanwe rizoba timu ya Mbarwa City yagumiza munekora kubi bwanyuma yo kusimba timu ya KCCFC na golide agemwe omuzano gwabacaye cyarwa mwanja omuri Kamwenge obusinguzo bwahebwa KCCF kuzamutwe gwa Leach no bonero 17 kandi Mbarwa City eryo mutime zishembere flies one into the penalty area mark. Good goal. What a response from the Ankole Lions. And that's how you mark your first goal at the Romania Stadium in Kamwenge. And that goal
well, just gets the crowd into a frenzy. Mohamed Kanyike scores against Kessia Football Club. That is his second goal for Mora City Football Club in the StarTimes Uganda Premier League. Well, he scored in the Western Derby against Buhimba. The first one, the ball and the header. Ivan Ayembisiwe. Their usual suspect with the second goal against Mora City Football Club. Well, Ivan Ayembisiwe, the hunter, goal after goal. And that player is just making this look very simple. What a player, what a strike from Ivan Ayembisiwe. 5 goals in the Ghana Premier League. Well, 2 against Serena Football Club, and this one making it count here. Oh, that player is unstoppable. He's finding the back of the net with ease. And this means a lot in here.